tu sawatu mai Vaitele ia o le aso malafia filnei watala se tasio Pisinisi se alo foi mfana wal tato tunu alala i Melbourne Australia ia o lana Pisinisi ia o le company la to temfaiona au mai faamomoli a inga mai fafo ia o lo fa pena ona ia yo lato office i Melbourne Australia ia a o lea ua a matalia i le aso i te tonu le warehouse le nei ia le Pisinisi i nei Samoa o lo o pa au mai nei la le tamaitai ia po le alo fo i o tātou atunuu o se alo i whaasino le fionga i le sui fonga fetalai le tofa awa pa au mulpola alo i tafua ia lea ua mawhai ona maua i le aso le Tatalaina o lana Pisinisi le nei i Samoa. Johlei o le ingoa leo le Pisinisi ua wha ingoa i nai mo i lātou o mai moa whaafonga mai Australia i Melbourne. A Grand Burn ea i aile ofisa ia o le a maua se tala oto mai i le tamaita i ana le Pisinisi. A o lewa matau maua mai le whiwhine o lewa i aina i faamomoli wa taunu mai au tātou ainga ia e pe o paelo e pe o na sila mai mo mai tātou atunu o ating pusa ia whapea fo i ma le Vaitele le nei ia wa amatali le Pisinisi o le saunoanga na se mawai atu i le taimi ua tuanai le whapaia i le sunga le whawhiangainga ia muao whangasua ma le whalitua ia tau vela ia le whamoe wa amatali le so ia whapea fo ia le a fionga i le sui fonga fetalai ia malona ainga i le to tele lava nisi o lana saunoanga nei whapea mai ai ia o loo whaatino ina lava e alo mawhanau o le ainga ia le nei whai Pisinisi e whaate ia foi la ua malitina e tu sai foi ia o le miti le tamaitai lona alo teine lona lua le ua mafua ai ia le nei foi tau mawhainga ia awa foi le fesoasoani le tātou tunu ai le amaua sa tātou whatatanoanga ma le pule o le Pisinisi le nei wa Tatalaina i Samoa i se taimi o iluma. Nisi o faamomoli wa taunu mai ia a o lumana i eile Tatalaina i peona i eile whiwhinei. Ia mo i lātou olo alalam papa au i Melbourne Australia. Ia o le au nanga le nei al tātou nisi o alum tam whanau al tātou atunuu. Ia le whai watala. Ia o se a au fasoswani fo i lea mo le tātou atunuu i Samoa nei. E mai se ei o le tau atia enga. Ia e pei ona whaailoa le tamaita i ana le Pisinisi. Ia o le vaitau ar COVID na amata ai ona tupua ese langona. I se Pisinisi whapenei ina ia mawhai o na momoli mai faamomoli mai a inga ia tinu maua mai se lava i lātou whaingaluenga i ngaluenga whawaitaimi ina ia mawhai o na ia se faamomoli mo alo mawhanau e au mai i Samoa nei ia a o nofo mauai mo ngaluenga whawaitaimi i Australia o le amatanga leo le Pisinisi o le lua tausanga taluai ia taimi tonu o vivela ia le COVID le lalangi matapunia ai tua oi o se tātou atunuu na tupu ane aise langona ina ia mawhai o na whaatanu ina le Pisinisi nei. Le alawa tino mai le aso wa nga i mai le tamaita i he ana le Pisinisi ina ia te talalo na lala i Samoa nei ai ua lewa o na whaatino mai le Pisinisi le nei i le nafo i vaitau ua tuana i atu. Te whatalo whatua i le tātou watunuu ia i le awhiawhinei ua mātou whatasi atuai i le tātou Pisinisi fau wa Tatalaina i Vaitele. A whape te whia i loa le nofuanga. Vaitele le whaawhiangai ma le Bluebird. Le whale o le Bluebird. Ia olo i eile awala le sawanga i uta. Le mamao lawa o le i o lea enga. Fo i lea i lumana i atu ia le
loto a pen. Ia lalo mai lau lea ingana, o lo i ele papa e pae lea, la whaitanga i mai tai. Ia o lo i ai tonu le pisinisi le nei, le warehouse le nei, ia e me sei foi. Ia ona ofisa uma. Ia lea matu te taunu umai o lea e. Ele i mai a lea ona whai si ofisa. Se tasi o pisinisi foi wa. Whai sa watu le atina inga shutato. Tunu wane ngata, i tangata lau tele. Ia, e mai sei foi. Ia, o tasi nei tupe sa mai mo sa mo. O te tongi o whila ua inga ia o faamomoli mai fafo. Anga i mai tulu tātou atunu. Ia, e maua fo ia la fonga e tongi atu i malo e company nei. Ina ia mwhai ona whaatupui nai li tamau aingo a tātou atunu. Talofa. Ngana mafuai le pisinisi nei. E mai sei lau le watala i sa mo nei lon lala. Le amatanga al pisinisi. Ya, saya setulang ai fia sauno ai. Pak Manino le tulang felel mea lo yele to headquarters i Melbourne. After I say